kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka ngwane, uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba te-Neighborhood News Network tidakacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Litiko letekulima i-Ministry of Agriculture belikadze libambe lusuku lelatiwa ngekwekutsi i-World Pulses Day. Kulolu suku lobe lukadze luhle nakangaka lapha indasi kulesipofu ngaphasi kwenkundla yasemthongwaneni bekukadze kunetimenywa leticavile letifake ekhatsi longumphathisifundza wakaManzini umvalenkosi Chief Gicha. Kanti-ke nelunga lephalamende lakhona laphaya enkundleni yasemthongwaneni nathi Mtokisi Hlophe kanye futhi nendvuna yenkundla Themba Ncumalo lokufaka ekhatsi nebuqopho lobune lobakha lenkundla yasemthongwaneni. Kanti-ke nesive naso besikadze siphelele kute ubungata lolu suku. Kulolu suku bekukadze kufundziswa ngekubaluleka kwekulima kwekuthi kudla kungagcinwa kanjani ukuze kuthi kuhlale kukhona. Kanti-ke kulo msebenzi bekakadze akhona namabhalanelo omkhulu etiko letekulima lobekadze amelele indvuna yetekulima. Loyo-ke ngubabe Sydney Boy wakasimelane lobekadze naye angilesinye setimenywa leticavile kulo msebenzi. Asesibuke ukuthi lo msebenzi uhambe kanjani. Lathi-ke nangebabe Hlophe abantu abakithi kwami ngitaba kufisha siyabonga ka lentiko letekulima siyabonga kakhulu bantu bezedokotela ngosiyami siyacela nje nesinake emthongwaneni kakhulu sifisile kulima sicabanga ukuthi sikwenda namuhla kusiqalo sithemba ukuthi neminyaka leminye letako nitawuta la sitovula lokukhulu kakhulu singajabula kakhulu siyacela nje ukuthi nelitiko bosiyamphela manje lisukume vele lephasi kodwa nje sengihambe emagameni lesebawashito siyacela ukuthi lisonzele lakithi thine balimi litosebenza kanye nathi ngoba umuntu ngeke ayende into angafundiseki angade nalokuthi nisisite nisifundise ukuthi wena ufuna kufuya lokho wenda nje na ufuna kulima lokho wenda nje na ufuna kwenda lokho wenda nje uma ke lithango bathi ke la nto sifry la tinyama nivile mina nje kwamkudla vela ngithanda ukubeke inyama niyabona phepha nje bathi lenyama ngiyo lesigulu sawo sicela siphekele leti bhido bomake siyajabula kakhulu kwakhona emkhathisini wethu unengilebe sitakhuluma nedisikhathi kuphela lesesingekho bantu abakethu ngekuhlonipha nje lokukhulu ngicela ukuthi enkundleni tikhona ke naleti imali ngicela nibathinze labo buchopho ngeke ngichaze ukuthi ngibi nale bathinze labo buchopho into khona thina hambe niyolima nelitiko la agriculture liyasichasa ngemali yekulima siyacela ukuthi siyisebenzise la kuyo emalini vele la kuyo khona ngekuhlala kungabi letingcinamba lengcinamba yenda ukuthi ukhona lokuyisebenzisa uzofika egcineni uze kutobona la sile mali vele uyifuna mbamba utawukhona futhi ukuyibhadala ngoba umuntu ohluleka ukubeketela makafuna into usho ukuthi ngeke akhona ukubeketela ukuthi abhadale niyabona kanti phela le mali ifuna ibiselwe emuva itokhona nekusitala abanye niyabona ngicela kungabi muthe kakhulu bantu abathi njengelibhakede ngicela kusukumisa ilunga lami lephalamende babe Mtokisi inkosi nathi bathi ngibalene igama lakhe kwejango ngathi umfana wavovovo ngedlule ngamatubane PS nala kunekhona PS laqala ngayikhuluma lenzaba ufikile la ngathi ngifise kwazi ukuthi lenzawo le ngoba inemandi sive salapha kulesibovu emathuba imisebenzi akusolawe nakhona ngaphandle ukuthi sisebenze umhlabathi ngiyabonga lokuthi itolo langikhuluma nemvuna ingethembisile ukuthi nayifika evela kangwane iyeda la itolungisa la indzaba nayo lesena singakhona kulima ngalendlela emele silime ngayo inkinga nje lekhona lenkulu ukuthi lanze amande lapha sowalethe la kuyasidulela kuyasekhama ubhanana lesime ngawo lamhla ngabe sowulele phasi kube inkundla kangeneleli ngahulumende ekutheni kutholakala imali ngaka 2.4 million maningi bakhona ekusebenza ngiyacela simshayele tanda uhulumende nga-RDF 2.4 million simlethe la kula endasi la ekule bhanana kuthi lo bhanana ungatawo bese sowuyafa ubhanana iyakhona ukuthi isinikete indlela yokuphila indlela yokuphila ke isho ukuthi timba tonke tithako lotitsinako uyatithola endalweni mhlawumbe ke sihambesa yeneka sabuka eceleni sacabanga ukuthi uma sidla naku lokumnanzi kakhulu lokufana netinyama letithosiwe
mhlawumbe umtimba wakheka kangcono. Lelanga ke le Pulses Day ngiyafisa kusho ukuthi limcoka kakhulu ngoba li addressa indzaba ye nutrition. Lokusho ukuthi umtimba wakheka kanjani nasidla. So ke lapha kukhulunywa ngetindzaba ukuthi labo mabhontshisi, labo mngomeni, labo tindlubu bedani emtimbeni wethu. Sitholile-ke ukuthi umtimba uyakhona kudleka letithako leti tiyasinika ema-proteins, tiyasinika i-fiber, tisinike ema-carbohydrates. Bese kuthi lokuhle kakhulu kunako konke kube ukuthi ngeke uyithole i-cholesterol kuletifo leti. Lokhu bese kuhamba kuyobanga amafutha lokuyovimba imithambo ingadi ingasakhona ukuhamba bese abantu-ke bawa phasi inhlitiyo ingasakhoni ukuhamba kahle ingadi. Ngicela ukudlulisa nje emagama ebonga ukuthi isivumele inkundla yasemthonganeni ukuthi lo msebenzi lo sitowendela la kule ndzawo. Siyabonga kakhulu kuba la kule ndzawo yaseGunvini sifisile impela ukuthi kube khona kubambisana naloku lakhuluma ngako nje umhlonishwa ngelitiko laka-agriculture. Asifisi nakancane kubona eMaswati ahlupheka kube khona usito labangaliphola. Ngicela kusho-ke kokuthi lamagama lento wafunza la lengwalethe la kini akachamuki kimi nithunywe indvuna yelitiko laka-agriculture babemandla Chauke. Ubeka Cetsa Tshwala yende wetindzaba teNEBAUT News Network ngikulesibofu.